Završeno saslušanje svedoka u istrazi protiv osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić. Petak, 5. jul 2024. godine u 13:38. U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru završeno je saslušanje svedoka u istrazi protiv DD i SJ, osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Saslušanju su prisustvovali i osumnjičeni i roditelji ubijene devojčice, potvrđeno je u tužilaštvu. Danas su ispitana 3 svedoka. 2 svedoka su meštani Banjskog Polja, koji su naveli da kritičnog dana nisu videli dete Danku Ilić. Treći svedok je meštanin Bora, koji je kritičnog dana u okviru svojih dnevnih sportskih aktivnosti trčao na Starobanjskom putu. On je potvrdio da je kritičnog dana video vozilo JKP vodovod koje je prošlo pored njega. Pored DD i SJ, u ovom slučaju je osumnjičeni otac DD zbog sumnje da pomogao svom sinu da premesti telo devojčice. DD i SJ se nalaze u pritvoru, dok je RD, otac osumnjičenog DD, nedavno pušten da se brani sa slobode. Brat osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić DD preminuo je 7. aprila u prostorijama policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom Polju kod Bora, a policija je, nakon 10 dana potrage i detaljnih provera svih tragova i informacija, uhapsila SJ i DD iz Bora, za koje se sumnja da su devojčicu udarili automobilom, a zatim njeno telo stavili u gepek kola i odneli na deponiju. Telo devojčice još uvek nije pronađeno.